Колток менен. Лабель. Вот. Перевернулся, авария. Скамеечка. Ё-моё. О, черешня, груженый черешней. «14 мая, 22 год. Перевал Атмёк, Кыргызстан». О Аллахым, Муса алейхисаламга деңизди ачкан сыяктуу, Исмаил алейхисаламды бычактан куткарган сыяктуу, Аюб алейхисаламды оорудан куткарган сыяктуу, Нух алейхисаламдын доорунда топон суга токто деген сыяктуу, Ибрахим алейхисаламды оттон куткарган сыяктуу, Юсуп алейхисаламды кудуктан куткарган сыяктуу, бизди да кыйынчылыктарыбыздан, күнөөлөрүбүздөн жана ооруларыбыздан куткар. Көріп отырсыздар, туғандар құралды. Мына сел чақырды да келіп түшіре алып айтамын. Туғандар, Алланың құдіреті менен күтілбегенден үшінші су келді. Су жарым саатта 1 метр көтерілді. Жарым саатта 15 минутта. Хайырларын ешігін алдында тұрамын, жақшы бияқ кенчелер. Қапчыға екен бияққа тартып кетті. Алла сақтасын, айлдың